lihat dogen polisnya. Kin monda nembang mau sandal jepit. Pucang rainan bini. Sing pipis. Mani bekuningan. Tiap hari raya sing teh ngajak temenan. Duh. Ini mana ajak mantunan? Oh, komang coba teleponan. Komang jinang. Mekelora sebelinan nang sakit hati. Apa yang bunyi? Hari apa? Halo, Re. luak white kopi, passwordnya. Kopi nikmat, nyaman di perut. Tumben channel pun kali jani. Oh, mang. Mani maturan lan. Le, saya ada demenan masih tejangnya aja maturan. Maturan yuk, mana yuk? Yuk. Jam maturan. Di masjid. Oh, gicing. Ya di pura mang cai mari ya. Nah, mani siap-siap dong, Ce. Jam 4. Hah? Jam 4? Ngaruh lah yang nyidang-nyidang dogen. Amun masalah maturan gitu lah nyidang-nyidang. Nah. Yuk, Mang. The next day. Mang. Bagus. Ya si Magus macam nih. Mang. Woi. Dan. Kalau nyaluk baju lu glek. A few moments later. Mang. Ngalin mie bisa aja nih. Kalau hati sih deh. Nah, jani. Cimang, Mang. Cileng apa gengken, Mang? Ya kenapa Gleri? Tidak, cang Madura di Semekamben. Saja, Gleri apa kamen? Nih. Tinggal lu kamen dulu Gleri. Nah, itu kan benar, Ce. Ya bener, cai marah sih bener. Adik lagi orang dengar, Ce. Mende. Cicang maturan apa ngari? Aing cang ulah pojok lah di pura mah. Ya maturan lah ngapa, Ci? Ci senaung pejani aturan pemerintah tuh. Kene becit, dah nggak pas kele jani bibang kan cang maturan. Oh, bukan tuh cang maturan nggak bonda. Ci senaung pemberitaan itu. Jangan membawa sepeda motor tidak boleh memakai sendal jepit jani. Mana apa karena? Cerita kan besi orangnya anak tulangan sepatu jani. Cakala maturan yang ngabas sepeda motor, awan sepatu le. Wah, harus cai bang, semana dogen serem. Kin cai milu serem. Ciboranya sing gugu. Gimana sepatu cang? Harus cai kin maturan sepatu cang. Ngalih, nanti anak bekentuan pemerintah jani aneh. Nah, kento merah aman di jalan mah. Aman sih aman, Gle. Tapi Gle sih cara tukang koper mayat kan ya, sepatu but. Nah, tidak lebih muncul, Cai. Mana. Bro, matang nanyakan.